A dobro, krenuo bih od starta prvenstva. Nakon Evrope gdje smo se emotivno i fizički istrošili, nije sad alibi neki, ali činjenica je da smo pošli dosta oslabljeni, izmoreni na to prvo gostovanje u Petrovac, bez dosta igrača nije igralo svoju prirodnu poziciju i vidjeli smo kako se to sve završilo. Doživjeli smo taj veliki peh, nakon čega nas je dočekao i poraz od Zečeća kući. Sigurno nije to bilo lako da startuje budućnost iz dvije utakmice s 0 bodova. Sigurno da ni u najgorem slučaju ne može budućnost za sebi dozvoliti da bude u tu zonu. Ali onda smo svjesno sjeli posle toga poraza Dečića, pogledali su oči, stavili jasno do znanja svoje ciljeve i što treba da se radi u budućnosti. Pošli smo u Pljevlje gdje smo odigrali jednu taktički odličnu utakmicu. Došli do trijumfa, što je najvažnije u ovom trenutku bilo, da se malo izdignemo. Poslušali smo zadatke i vratili se iz Pljevalja sa 3 boda pred derbi, što nam mnogo znači. A što se tiče novog šefa, ja smatram da nisam ja taj neko ko treba da ga hvali, da kažem, ali siguran sam u to da će to da bude vrijeme i rezultati u skorijoj budućnosti. Ali ono što mogu da kažem je sigurno da je jasno stavio do znanja neke svoje ciljeve, tačnije zadatke, disciplina svakog pojedinca u kolektivu, kako na terenu, tako i van njega. I sigurno da je čovjek sa velikim iskustvom, sa velikom fudbalskom karijerom, tako da sam siguran da će imati što da nam prenese. Sutjesku ne bih mnogo komentarisao, svjesni smo njihovih kvaliteta. Ono što bih rekao da je derbi i sigurno će biti odlična utakmica, ali smatram da mi imamo i veći kvalitet i veći potencijal od njih i smatram da ako budemo ispunili zadatke stručnog štaba, da ćemo bez problema prevesti tu utakmicu u našu korist. Pa što se tiče navijača, iskreno smatram da nema potrebe ja njih nešto posebno da pozivam. Oni su tu svaku utakmicu i kad je teško i kad je dobro i na daleka gostovanje, što su dokazali bezbroj puta. A što se tiče pjesme, za mene to je sad ovako bez ikakvog pretjerivanja limit moje fudbalske karijere. Drugim riječima, ništa me u fudbalu ne može ispuniti više od toga, tako da mislim to je bez ikakvog pretjerivanja. Ljudi koji to treba da znaju i koji to pjevaju, oni su svjesni toga, tako da nema potrebe posebno o tome sada pričam. To je činjenica.